APHL sia phan chomatha jai kathara phan pahai tha pura bike rally kapadupon West Karbi Anglong District Hamren constituency ke parlo APHLC Central Committee pen patir piponsi lamjai sarpo angtong intikathar pen jalin ponsi deuri tiniali pen bike rally pangcheng ponsi harlong chebat dera arlok check R2 arsong rong hidi pen phongjangri polling station along an palidamlu bike rally judat pen phongjangre polling station along rat amai pipaman pon non kebang GMP election ke APHLC asong pen KCR jan jai kathara phan ong dunga vote pen kapahai ponjia phan si mai along lam thejai ponlo rat amai pi phongjangre polling station along kapaman pon along don thongkep rasir kep ahem tunatum BJP party penche OC puthot APHLC asong along chepa ogdun thulo puta birta ke tokber aham phang along birta nang pali Hamren pen Mohenrong Pi News Fast Karbi Anglong APHLC panchomatha jai kathara panchomatha napit arjan along vote pinon napit arjan KCR along vote pinon dorma detum ingkoira thogani nanatum ke aparman lobby aparman kejeke beatomen kan tamji po aparman nanatum KCR along vote pinon napit arjan along vote pinon kejeke beatomen kan tijia tha nanatum KCR along vote pinon EM Richard Togbi patimi ke kanga dong PS lapen rang sali PS palong ni BJP boot election rally ajai me kapaman pon atumi jami pon ni phai krehini arni number 26 Dwarbagari constituency angkang ke kanga dong PS lapen rang sali PS palong ni EM Richard Togbi BJP boot election rally ke paman ajai me kedeng pon labang so BJP board election rally ke paman ponalong kachetong don laki EM Richard Togbi board chairman Run Rongpi Dwarbagari VDC chairman Sarkor Rongphar Dwarbagari BJP Mandal committee president Sunaram Singnar block chairman Sanjoy Tironatum chetong don Jasemet Petpen non kebangji 17 April arni Daithor mini stadium filalong BJP candidate MP Amar Singh Tiso kebangji lasi Dwarbagari aratami chetong don petja phansi tuning report pusi EM Richard Togbi pen thanpon Lapen 26 April arni Lok Sabha general election policy pudumful arjana long vote pira pahailo nang puta ningjepon Lapen pini ke kanga dong PS Lapen APHLC songpen bangkre pho ando BJP along chepok don rinti oruna doi PMY jai hemso long don ji mene pusi tithanpon Hanboka pen Robinson killing news fast Karbi nilige ajat pita long le TTC nilige kamatha dam lable non la chan ni me hot sina to malong na pache ok don lam le la BJP lo oke a parti bangke kopi parti lo dan dal kopi parti pasti bang lo a parti mane aprang ke ai krong theta dolo la penge to solai ta dolo na fam le ko chuning to ni lige la odom phosi yong ma ta ni li thang ta yong long le he na to mong no ji thanan kong lo hem ta long le a ke sara tension ta long le la salam mong kan hem to ni li don la lo long le rong nang ti ge Oe ke seta me yakol lang. no apa fista non longi mani pusi ni li ko pini to ni na dulu mane dan so ta dun li e chuning la son hi ni li yo kedam ta election ta la pudampur la si jong lo ni tum bang pho ke ini bang nang li kopi to ja po surrender don surrender mane la sak thak the te long li lo ma pa lam le mau pu nang li bang aprang men da pudampur se ke jam tapi ini bang aku penedon sudah lo na pulo tani ge thang ta long li na tum phana na than Inte ini na tum pisi ma thai ma la si ni ge la le jok bom nang li kopi lo dan non la BJP nang li kecuning ridon ki chuning yiri ma ge hem ta long nang lang ni ge ten akesara ten son ta long nang la tani khorot pik lo long li chita la thak thak si la thak thak si ni ge ki yok la hina to ma nang san dak lo takte nang ni ning hang pen CP ni la dak ni. au ka lang lo ti aprang ok lo Pia some na cepat order nanti. ni ge kai ta la to slai la pen la ai kong tet la plam le Tak cong lah. đây Kau nang limen cetan ni mah. Milimen ke khoi tron
Long kit tu. Hah? Long kit tu. Ini cuma armamu lagi. Jadi ke dilemen ke mohon teror. Kali daftar ini है kita me second position an ke kidun la dim la dak ni tuma along ban kita me labang so atwar na ke rap ke la aprang ko ro so hut lo ne la footpath banai hut hadi ala so footpath ala ki bole mohen inti hut hadi ala mohen inti ke do hut alang di si la so footpath nang pilo lan chol नरेंद्र मोदी के बाद जी हो तबे फिर एक बार 405 no no ko ka vela सरमान बेपल nan ko ka adilong vela सिंह हॉट अमर सिंह किशोर समेत हाई पेयर को पार्लियामेंट लोग बिजुल से मोदी फन आदि बिजुल प्राइम मिनिस्टर पमान Kami cuma rong don keluar rong pen kemu pen tani litan lo thang ta belang mu thote hem su ta belang to war ta belang la mo pen dili pulo la bombu dolong hadi ke pho do a cha tai dolong an ta me a belang pun ini pusi osoma skol ke don ta me pusi hat pon bom lo ahut pen ke lang thi dut pulo te la somar tum ta me hem chirui rup ti lo school hem pali dun un ta lo la sona akisung lo ni cuma rong bang ke hai to war lam tabe Lola pen la song bong si itum epitel si pen nang chepa ong dundu apen alang tum se me ning kithe kawe join si epitel si long ning kithe kawe pen join si non BJP along bang lo pen itum deng pon lo la pen kewang ji do piglang epitel si itum la pen congress itum la silatum afan itum deng pon po la pen duar baguri along bang ken itum percentage mesen afan si kam claim bom overall already BJP ke hire lo itum kaching hon Omar Singh Tiso ke hire lo lage KRMG ala masi ave stamen itum percentage afan mesen afan si kamiklem nasi non duar baguri long ang bongpen ke kangdong polling station same mesen Yang deh sar pini ladak pen mana ke join bang on dak pini ke bangkre plin lo atum ke episel long se hakke cheng ben do setalang tum ne long bang bom dam bom lapu ni chichini he alang tum fan nasi alang tum tame akang khon chini Muntizen si non ako BJP long nang sepa og dun. Nakita duar bagori ke voter list ke doge 16,375 do. La song bom bekon bang long digit. Chuki damtang MSC ke ni 6,800 something do ke. Congress tum 3,000 nang long dun lo lapen APSC tum 2,000 something ne nang long dun lo. Apen itum kamji pusi 10% ba ako kam thui pusi ning thelo. Amar Singh Tiso Phan aning ka chitheka bedada jok bang pharoi sia radatum epechal se songalong chipa okdon lap atumini phai krehini jangmia cheklo number 22 Sarupathar constituency ke parlo rong kimi PS along dhuniraming tia rong asar remaining tia hem chataya long epechal se joining amai ka paman pon bangso joining along BJP pen don thom kebla pen Congress pen don pho kaddo kabe bang pharoi sia radatum epechal se songalong chipa okdon lo Bangso joining amay along Sarupathar constituency amay phu bapuram terang mai charipon lo. Mai phu terang asang hopen ka charipon amay along amoring tikathar pensi aluhi pachinipon. Lapen adun thu kleng sarputi so pensi mai kachaphalam the jaipon lo. Bangso amay along Sarupathar constituency amay phu bapuram terang Bokachan LA Chunbang Pranjal Kro Bokachan LA Lamjai Sarpu kleng sarputi so financial secretary Sunaram Lekthi, Anthony Bongru, Amoring Tikathar, Lapen Anparta Ongdung Epechal Sia Songalong, Klembang Pubang Piatum, Chitong Dunsi, Mai Mesen Me Etpen Pachun Ponlo. Bokajan Lang Chiting Pen, Sarbinong Timung, News Fast Karbiang Long. Je nilitum pini ladak EPSSC a meeting along nitum dak dhuniraming ti arong pen pride BJP don thongkep lapen Congress pen don pho adon bang nilitum pini EPS LC along nang chipa ogdon lo lapen labang so alam the pia posini tum pini BJP mate ruling party pen labang so EPS LC mate itum kaching hon asar jai kathar a party long nang chipa ogdon nang kok ma pulutang te je BJP a party phan nili hengnu lapen chok che puni kadu abe pudam de lo setame kedam tang MEC Pencenglok, MP election, MLA election an setame nitum rong kimia pooling mate rong kimia PS penitum cherap chitudun pensi pahai dun bomlo samela anang bong same non nitum mathalo je karbi anglong mate karbi aradatum akimang mate karbi aradatum
car ia son bangke je non rolling do bom a party tum mate BJP a party tum bangke je rada tum car I rada tum ke manga son bangke wan pi thek thelo pachun thek thelo pu labang so kamatha pensi je non itum along EPSLC mate labang so party non je ai kathar nangke japon a party along monita tum karbok dun pinang andulo setame ko anma karbok dun lapen rata bang alang lilong kidun bang ong bom lo sinili tumun thilo labang so arong pen labang so aps along pen setame je alang li hen lo non karbi akhei mate karbi arada tum kar ia son mate inglong asu atum an kar ia kimanga son mangke alang li si non nangwan pipo non aphong MP election jong si alang le phan cherap chitudun pen MP ang hoi pen pahai dun no pulu tangte rada tumakar I mate karbia khei so tum inglong so tumakar I bangke alang li sinang wan pithek po pu pena joksi pini nile tumaphan e komane EPSLC a party tum ke bang pensi nile tuma a party long nang chipa okun pu pen le nile tum ke bang kali bonta nile tum kamatha pen nile tum kamun thi pensi nona phong abangke karbia khai mate inglong so tum crisis lo lasi labang so a crisis along nilutum matha dun pensi nilutum avides setame nona phong bangke MP election bangke ake hai ji ai kathar sar phansi nilutum ke do an awut pen setame alang li phansi MP ang hoi pen pahai dun pu pusi nilutum ninga klong pen ninga rong pen bini labang so EPSLC amei mate a party long nilutum la don thong kepra pho lapen nilutum pini ka chetong bang pharoi si ando lapen pini nang kasi tong nong lelang atum an sa medolang lapen pini ladak nang pacho nang chepa ogdon atum an bangke nilutum ningi siwelo ninga klong peno nasi pini labang so EPLC a party mate labang so a songalong nilutum nang chepa ogon lo pini nang ke jondun la ke nilitung ba ilitung EPSLC pan ke ko rata tu an ke ini ngarong alam lo athema la pu social media long ko alma kali kala alam ke pachu bong tame rat na ke chipa ok dum re chimit me pinita la darong don thong kebra pho pen la iglap lo don pho bang ke congress la pen la don thong keb bang ke BJP pen la na chipa ok dun iglap lo la pala le to aning class sap na si ke wang lo la son tak taxi nilitung long ke wang jilang du pilang pa nilitung ke deng si apol ka ve tu eta nilitung der pigang lo akon nilitung bana na ke hang nilamen pula lo pen an BJP leader sa tu nilitung na chim ki delo pichitang ne pina da prang nil hang ta party si do ade ka pan ke apol velang bosil paching ton ro la lo la sinitung ga hai vek ri pu ga ek bang thek bang dak si klang dak lo rata tu lule lo pen rata pang pamang huwa kam lok bang ke klemun elo karbia khaita retang lu bang sini tu baning ta ka charong thulu Bijoy terona hinpen BJP asonga longkache pa ogduna puthak tong sekot pen WKADCCI hinpen ka humridam West Karbiang Long Wanong Duar Amla MAC constituency along tong sekot pen West Karbiang Long WKADCCI hinpen ka humridam labang so amay kachari pon ex EM Singteron President West Karbiang Long District Congress Committee WKADCCI hinpen may chari ponsi Mai alam the jai ponlo Jatiram Pator Vice President WKADCCI hinpen lapen mai along kachetong dun Jotro Singteron General Secretary Organizing WKADCC Kareng Phangchopri President West Karbiang Long DMCC pen danglo kachetong dun Davidson Timung President Amri Block Congress Committee Diganta Crow President Duar Amla Mondol Congress Committee lapen ke ongdung Congress Party along klembang phiatum chetong dun si bangso maya long RDCP dun rinti Bijoy teron BJP asong along kachepa ogdona hut alang lilong kiduna tum an pusitame labang so maya long puthot chepa ogdon thu thailo lasi Bijoy teron ke BJP asong along chepa ogdun pusitame Congress asong Duar Amla constituency along ke thangnata kanahok ave pusi Singteron President WKADCCI hinpen pachinipon Duar Amla pen nangkelu abirta Kheroni penran Singteron News Fast Karbiang Long that Bijoy teron dunjui pusita that Duar Amla homosti amuni tamake amondol Congress pen cheklom block Congress dak ke kemna ko tankring sola ni ning kritik that Duar Amla tak candidate Duar INC candidate lo lamra Indian Alliance lo alali dak Duar Amla ta ongdung ai proposit ni thelo
Autonomous State Demand Committee ASDC ahin pen vote kerek amai kapado pon. Nong 11 Langpher constituency ke parlo volongkomaji ASDC mate Autonomous State Demand Committee volongkomaji along mithanga sai hemalong vote kerek amai kapadopon sonsi non nangkileji members of parliament kilik kapathu dunjia phan Jotson bea phansi chetoy dunlo non nangkileji Lok Sabha election along ong dunga vote pen chepalong dun pen MP kilik chepahai dun vekji pusi MP candidate Jotson be pen lam thening jepon Volongkomaji pen Napoleon Terang is first Karbiang. Election through na ko den song kasi song kapichu na i dupik lang dak sona kisung Karbiang mara tum karbi penceng no kapre khai tumta labang sobang ke bubom no se labang so kisung pen hala lugo charli tum punon sakuni claim tum punon ba mane libar jo claim tum punon lakadobo we phan sai ju ki tum phan punon kadum we tum kisung ke phopen pe jok je phan bang se dak ke ni tum ke election ke thru pan ke thine lam bang ke lake ke thine lom lo hemprek pulute ladaka bang ke non ni tum la sarkar pen loje tokte prang MOU ko bang je tokte prang ke ni limithama si EM dolo sor bang ke la CM dolo ta kuti faru siwasi nangali lada inkan sisi farman as hada state government ningre mereng nu sina pilok kuti faru sita MOU to lo power bang lo kadum welo lo se daga status nang badlo amana peng nang badlo as India government pen asokeni li CM posin li kidam lo se nikan si pen tu ban kuti suri sina pinai district chot sita tahala sote yang pengen pipe dalo kuti faru pro kan si pen annual plan ko bang kan se phana kilo central a fund ko bang ko ala bang ke amena ga badun ko hala ta kuti faru pro apa kiceng hut kuti suri sisi kenang le ta nona bang ke kuti suri ki thoman kenang le sita mu pen tani li pulo meeting long ta je Mizoram ta lakri siwer lapen along le dang ta lakar biang long weskar biang long sonsi pangrum pe lupute Mizoram pen man ke ala teche ji ta a population mang armu bangkel tu lakri si ma central government pen state government pen punon ye tum banta kanang pige ong nai ta ni kan si kuti suri ki thomwe hala Mizoram apana bangke kuti suri inkoi kuti suri thong caption kan ban tak nasi sarkar phane liar yulo li CM do huta pipo sela tum phane pe omuna armu ko homan ke pulo hala tum nang pulo lake elked advani home minister kai masin phane thak lo ye they have their own state hala tum ke state do lam tum me thang state they have 9 district 10 district nasi hala tum hange pinang ko na tum district ai siwe so ke weskar bing long salam le lang muti na tum district ai siwe state takali pode ko son lo te na tum han posana pina hala isilo la si central government pen tangka long dun u na ji pute state nang ko ji la posin tum state hang bom la ke ko mane khai ban ke plung ji mane phan kapisung je phan ge ra daga ra tum an su se plang nang po reng nang po bu phan si so han preka